Hakane ka video ka menta ngenya page ya ka jingim jong ki senran ki jong ujisu ki khat arngut ki senran ki jong ujisu ki mi na ka shnong ayu ki im kumno bat ki yap kumno kum ki martal ki jong ujisu Chris ngenya page yu senran ubaningkong e jong ujisu ude Simon ude ukun jong ujona lakhot ya ukepas ne Petros kabamut umau kashnong jong kalong na Betsaida hadin kata ulawan syong syakapernam udei unong tong dokha ulong usenran ubah khmat barabor ubah shilur bat ubah khauput ru artan ulatho artliki siti ka siti ka beningkong bat ka baar ka jong Petros hi ula yarap ru lese ya Marcos bantho ya gospel udei missionary hapdeng gijeu ha Babylon badru hadu harom kajingi tukhana pateng ka ong baulayap da kabasha sanarpna da khongpong harum lese syuabankut kaspa snem kabaningkong usenran ubaar udei Andrew uneru udei ukun jong ujona ubadei nakasnong Betsaida bad hadin baula syong hakapernam udei ru unong tong dokha laong hadin bu Jisu ulayalap syaskiatia hari Greece bad ha Asia Minor bad ulayap da kabasha sanarpna hagadingpna kaba kilakot kadingpna u Andrew usenran ubalai udei Jacob udei Humen jong Yohanes kikun Zebedi bat ka Salomi lakhot ya Bornijas kabamut kikun Pertap kasnong tra jongki kadei na Betsaida bat hangta kila kenria sya Jerusalem baro arngut ide ginong tong dokha Jacob ulayalap ha Judea bat ha Jerusalem lakraikli ya de Herod hakasnem saupusau ha shwajong Chris ha Jerusalem kabasau ude Yohanes ude kun jong Zebedi bat ka Salomi ude usenran ba Jisu ije kum men jong Jacob ulalongru nongtong dokha ubana Betsaida ulatho ka wei ka gospel laitlik city ka badingkong ka baar ka balai ka jong Yohanes bat ka kitab jingpenpau ulatrei hapdeng ki balang ha Asia Minor bat khamtam ha Ephesus hangta la penrangkang par yu syaka dewe nang Patmos haka snem khandai pusan HK ka jingi tu khana pateng ka ong ba ulayap suk haba ula temen ba utang syulat na ka jing penrangkang par ubasan udei Jacob ukun Alphaeus ne Clopas bat kamari udei negeri Galilea don ki baong badei mau ubatho ye kasiti Jacob ulayalap hari Palestina nangta ha Egypt barlese ulalongru ukenja bishop ha Jerusalem ulayap da kabasha sa narpna hari Egypt ubahanreu udei Juda ne Thaddeus lane Lebanios ukun Alphanios bat kamari na Galilea ulatho ye kasiti Juda laong balayap kum martar ha Persia laong baulayap kum martal ha Peria hadin bulayalap ha Syria bat ha Peria ro nyau udei Philip udei na Betsaida hadin bu tra Jisu ulayalap ha Pergia laong bulayap kum martal ha Hierapolis kaba ha Pergia ubapra udei Bartolomai lane Nathaniel udei na kanan Galilea kajing itu kana kaong baulayap da kabasha put ye kasnido jong hadu ba undayap uba khandai udei Matthias lane Lebi ukun jong Alphaeus uba na Kapernam udei nongkrong khajana une ulatho ye gospel jong Matthias kabaningkong laong balayap kum martal ha Ethiopia basipo udei Thomas lane Didymos udei nakasnong Galilea laong ba udei unong seng balang ha Persia nangta ha India ro ulayap da kabasha siap da uknam syati kari India katba udang duai usenran bakadwe udei Simon Bashithem
une Simon bashit rem udei nakasnong Galilea uneru ulayap da kabasha sanapna bakat ar udei Judas Iskariot udei ujiu na Judea unang bat tengka kisenran dei une ubladino ye ujisu ulayap namar ya jingtang mensim da kabas dinil de utlai uladukut bat ulahap da kongpong ulapat arliang bat lamino kisnir jong u baro syamadan kini kisenran ki jong Yesu bat ka jing im jong ki bat ka jing yap ka jong ki bun bahana pringini kisenran kimi na kasnong Galilea bat na kasnong Bethsaida rai une uwe pat uba kamper ba bat kerkomle bat kerkom im ka jong u udai u Judas Iskariot ubadei na gijiu na Judea ubla dino ya u Yesu kini ki kharangut kisenran ki jong Yesu karukom im bat ka jing yap martal ki jong ki ha kapor bagi kip ya kalengkor jong kakam ka jong ublei nuku na kapenta ka burong ku amen.